pemirsa YouTube, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jumpa lagi dengan saya di YouTube Era Yunita Channel. Ini kan vlog lain. Halo guys, subscribe, jangan lupa. Jangan lupa Di channel YouTube Era Yunita, subscribe, jangan lupa. Oke, thank you, terima kasih. Let's go. Udah pegang TikTok tak kau ini? Nyoho, ya sedon. Adik lo. You like, comment, subscribe le. Era Yunita. Pemirsa YouTube, habis makan kami belanja. Yeay. Wildan le kamera. Wildan. CCTV berjalan. CCTV apa ini? Enggaknya CCTV alami. Yalah. Harus. Hey guys. Oh, boleh. Hey guys. You like. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. YouTube Era Yunita. Hai, jangan lupa ya. Tolong komen di bawah dan jangan lupa subscribe and like, komen di channel YouTube Era Yunita. Bye. Terima kasih. Oke. Merayu deh. Detik-detik kami sedang berbelanja. I love you guys. I love you guys. Hai juga. Era Yunita, channel YouTube Era Yunita. Ini lagu syukur kan? Oke. Coba tinggal. Nikmat tanpa kira.
Yes. Very good. Good. Hai, lajak.ขึ้นลำทำบกลำ Teranglah hujan luar, perahu petahana merdaya. Then Sayang tanya oleh Allah, tapi hikmah kan tak kira. Oke guys, terima kasih sudah meluangkan waktu di channel YouTube Era Yunita. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Nangis. Wildan. Lagu ju. YouTuber. Nyo yang paling tua. Yang tua. Paling tua. Nyo yang paling muda tulis. Sana le. Aina. Aina Simpang Krama. Kan Bayu. Bayu. Bayu guys. Heeh, ke. Apa enggak? Baru be. Iyo ka ada lu di beh dah lu. Ya. Jadi dua lega tu. Oh, yo ka. Dia. Mandum mati kakak. Ya yang bilau di. Baru tamat SMK. Tiga hari. Hah? 3? Ropak je pula? Kau ai tamat. Dia nak penghasilan ah. Tu. Lem baru kan lem muka je kat toko kosmetik. Bayu. Bayu je. Bayan lem kawin hanam kat le. Hanam macam kerja. Jangan TikTok. TikTok kero. Kamu. Hai Hanabu Proses berbelanja. Guys. Like, comment, dan subscribe. Mungkinkah diri ini dapat membawa yang memutih menjadi permadani.